Andla. Wethu. Manda. Comrades, namhlanje siza-ke no game namhlanje. Kampani enkulu, White Monopoly. Siza nayo-ke namhlanje inkampani yabelungu. Bafowethu njengoba nibona nje ngihlezi nama-retirees, angithi. Ba-retire bonke laba bantu abala eduze kwami, but bathe namhlanje ake beze bazosho ukuthi game sifuna ama-surplus. Game, you rob us from 1970 until 1997. So namhlanje ke bazothi bayacela kwi-labor desk ukuthi abafuni ukufa imali yabo bengakayitholi. Kunabanye ke ababesebenza nabo asebashona. Imndeni yabo bayacela ukuthi be-involved ngoba abelungu banesamba abake basikaza ukuthi kungenzeka kube yisona samba abangabanikeza sona. So bacela ke wonke ama-beneficiaries, abantu abasebenza kwa-game from 1970 till 1997. So 27 years ago. Asikhulumi ke ngomuntu osebenze manje o-2000, asikhulumi ngo-2000, sikhuluma ngabantu abadala. So njengamanje nje ubabona bela obaba bayikomiti okuyilona eliphusha lomzabalazo ukukhululwa kwabantu ukuthi abantu bathole imali zabo. So ke ngiyafisa ukusho ukuthi ke whoever olapha ekhaya othi cha mina ubaba wami wayesebenza ka-game, whoever olapha ekhaya othi mina ngangigana umkhonyana wami wayesebenza ka-game, noma ngabe kuthiwa abazukulu uma besakhumbula ukuthi ubaba wayesebenza ka-game abathintane nabafowethu, nami bangangithinta. Kodwa ke ngimdedele bona ke bayichaze bafowethu yini lenisukumisayo namhlanje. Inkinga khona ukuthi ugame wasirobha imali yethu kusukela laba abangena ngo-1970 kuba u-1979. Okusho ukuthi ngaleso sikhathi wena nihola impesheni. Leyo mpesheni yenu wakuthi uma uqoshwa wena itholakala ukuthi uthatha imali e-contribute wena, kodwa yonke le mali e-contribute umkashi yayisala ngemuva. Okusho ukuthi kube ne-problem ukuthi-ke kusale imali okuthiwa i-surplus esala kuphi kwi-financial board lena okuyiyona ephethe lezo imali. Ngaleso sikhathi kwakusaphethe u-Alexander Forbes beno-Momentum. Okusho ukuthi sithi bonke abasebenzi abake basebenza ka-game kufanele bathintane no-admin, u-admin lo wabonke abasebenzi baka-game aseba-retire abasukela kule minyaka u-1970 up to 1997. Kule number ethi 076 294 3306. 076 294 3306. Yeah. Enjalo ke ma-comrade. I-labor desk ke umkhonto wesizwe uzokwazi nango-1970 and ngazalwa ngo-1970. Kusho ukuthi le ngizoyilwa ngempela ngoba kwarojo baba kuzalwa mina. So kumele ke le ngiyilwe eyangempela ke le eyamabheseni yake le. So ke bengithi ke bafowethu ke kulungile, siyathembisa njengomkhonto sizothatha udaba lenu silifake kwa-game e-head office, sibabuze ka-game ukuthi ziphi imali zabantu, and u-game kufanele a-ansarishe these questions. Yabo, ngeke amandla enu ayophelela kubelungu kodwa nina nigcina ningatholi lutho. So ilokho kakhulukazi esithi-ke namhlanje bafowethu udaba nje olusematheni nolukhulunywayo nokuyilona-ke elizobe libutha ama-pensioners amaningi. Phela ama-pensioners bakwethu asikuchaze lokhu awuvoteleli umkhonto, asikwazi ukuthi athe uvoteleli umkhonto bese thina singakwazi ukunceda abantu abadala. Bafowethu sizoyiphusha inqola
sizofike esiphethweni salolu daba. Lawa amamiliyoni siyawafuna abuyele emzini yobaba ayodliwa futhi emzini yobaba. So ngiyathemba ukuthi ne-head office again will respond positively into this matter, because this matter is for their employees who were employed in 1970 up until 1997. They just need a surplus of their pension. Thank you so much. Mandla, wethu, Amanda. That's all there.